आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहानबद मरुब पाव लोकसभा एमपी डॉक्टर आर किरण हारी भारत अमसुंग म्यांमार की मरक्ता ललोन इतिक मखाताना चथनबा जनवरी 5 दा यांगोन दा मिफम पांगथोकलगनी मणिपुर हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस 1,153 लेरी अमसुंग जीएसटी कंपेंसेशन की अवार्प सेंपम सिंह मेंसिनबगी केंद्र की सेल थुम मंत्रालयना लुपा कोटी 3,000 राज्य सिंह दा थादोकरे लेबागसना मालेम की लाइसेट ओरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमतो ओइना लांथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सकंगनरबा मियोय कयानासु लानफम असिदा माय पाकनबगिदमक आकाशवाणी इम्फाल की इपाउगी कुतांगदा मिपुम खुदिमंगना अराइबा थवोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुतरुक लापना लैनबा माय मिट अमदी कुचा तोइना हमदोक्तुना तरु तराना थमनबा अपील तौरी मणिपुर की संगनाइरबा शिक्षकपा कोंखाम बीर कुमारना कोविड-19 दगी ngaktoknaba मियामदा अपील तौरदुना हाय मयामबु कोंखामबीर कुमार खुरुमजरी हौजिक फावबगी ओइना कोविड-19 लाइसेट असिदगी ngaktoknanaba amata ngairaba pambaidi चेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइसेट असि थिंगननबा होनरिबा सिगी मथक्ता अखोय पुमनमकनासु भाप तामिनदुना लाइसेट असिदगी ngaktoknanabagi damak tangai phadaba नियम अहुमखक ngakna चटमिनसि अखोय खुदिंगमना युमदगी मपाल हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसि सापोन नत्रग हैंड वाश सिजनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगा अमगागी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी चेक्सिनबा हाइबसिना इसा अखोयगी नुसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइसेट असिदगी कन्बा ngamgadoribani मियामबु अमुक्का हन्ना बीर कुमारना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ कोविड मतुंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हाइबसिगी मतंग द नोमगी ओइबा सेमिनार अमा माइटे काउंसिल मोरी की कॉन्फ्रेंस हॉल द ngarang पांगथोकरे बॉर्डर ट्रेड एंड कमर्स सिन थौरम अदुदा मफम अदुदा हाकथेंगना कारबार तौदुना लेरिबा तोंगान तोंगानबा कारबार वाला सिंह एंटरप्रेन्योर सिंगना अथुबा मतमदा भारत अमसुंग म्यांमार की मरक्ता लनोर इतिक हौनबा वाफम सिंह खनकी कोविड-19 लाइसेटना मरम ओइदुना लेबाक अनि की मरक्ता ललोर इतिक लेपतुना लायरकपनी थौरमदुना सरुक याखिबा लोकसभा एमपी डॉक्टर आर किरण हाई कोविड-19 लाइसेट हौरकपदा लेबाक अनि की मरक्ता ललोन इतिकी थबक थौरम चादा निफुगी मथक्ता हंतकी अदुबु हौजिक ओइरबा फिबम असिददी चांग असि अदुकी मतिक वांगलम लगनी मांग हाई ngangkhoi शहर असिदा थबक सुबा सिनमी 1,700 लोम लेरंबा अदु कोविड-19 लाकपदगी चादा हुमुद्रा हंतखरे मफम असिदा हौजिक ललोन इतिकी थबक अमता चथद्रे अदुना मसी मखाताना चथनबा करी थबक पाइखटपा याबगे हाइबदु खनबगी तंगाइ फदबा लई डॉक्टर रंजन हाई सेमिनार असिदगी लौरप वारेप अदु मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन अमसुंग केंद्र की कमर्स अमसुंग इंडस्ट्रीज मंत्री पीयूष गोयल खंगनदुना मखाताना ललोन इतिक चथब यागद्रा हाइबदु खनगनी एमपी ना हाई मतंग सही की जनवरी 5 दा यांगोन दा भारत अमसुंग म्यांमार की म्यूट कांगबुगी मिफम अमा पांगथोक्तुना ललोन इतिक मखाताना चथब यानब खनगनी मीटिंग अमा कइनोदा जनवरी 5 जनवरी 2021 दा कोगी म्यांमार की अमसुंग इंडिया की प्रतिनिधि मैम यावरगा करमायना हांगदोकदगी हाइबगी मिफम अमदी फमनबा ऑलरेडी यांगोंदा मीटिंग से फिक्स हो ऑन ट्रेड से दी ओपन तौननबगी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज दी म्यांमार रिप्रेजेंटेटिव से फुल्लगा यांगोंदा फंगमरी दे विल ट्राई टू फाइंड आउट ए फॉर्मुलेशन को करी की दमुता movement of persons and goods से करम्बा सिस्टम दा हांगदोगा सहनसिगे हाइबसिगी मिफमने मणिपुर हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस 1,153 लेरी हौजिक फाउदा नाबा फबगी चांगना चादा 43.3 राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang नुमिदांग वायरम थादोरप चेरोल अमदा हाई हौकिबा पुंग 23 दा मियोय 53 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी अदुगा मियोय 38 ना नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेनकी हारिबा मतमस्त लाइसेट असिना मी सिबगी पाउ लेते हौजिक फाउदा लेखिद्रबा अपुनबा मसिंग 494 सुरे राज्यस्ता हौजिक फाउदा मियोय 13,000 समरी 59 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकरे
Hauji Pawda Apunba test lak mari lising humudra mari sangwa kun mari test tobada mioi lising kunipan supna humpu positive oiba thengnare. Bishnupur jila da hauji Pawda positive oiba apunma masing lising ama chahum humpu matoi shure masigi manungda mioi lising ama chani yankai mapan naba phaduna discharge tokre. Hauji active case nipu mari lairi mioi kunna license astegi laikidre. Sandir Litan Baptist Church ki sahi yang kai surapa Golden Jubilee Celebration thorang ngarang pangthokre thoram du de MLA di Korungchang ADC Sandil gi member TH Hobson Chothe amasung ADGPL Kailon singba saruk yaki thoram duga mari lenana souvenir amasu phongki tabiri ba pawsi Akasbani Imphal degini GST compensation gi award percent pam sing mensinabagi kendra gi sel to mantraloy na mapan suba chayur gi installment gi lupa koti lising taru raija sing da thadokre senpam sing asigi manung da GST council gi member oiriba raija kulum doida lupa koti lising manga changwa tara taruk amasung union territory ahum Delhi Jammu Kashmir amasung Puducherry da lupa koti chamri marphu humdoi thadakre Lemahuriba raija manga Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Nagaland amasung Sikkim dadi GST sana hanbana revenue da ahoba laite Kendra Sarkar na sahi asigi October da borrowing window hangdoktuna GST sana hanbadagi wali ba senpam sing mention na lupa koti lakh ama lising tara khaktuna thamkrabani raija amasung Union Territory singkidamak Kendra Sarkar na window asigi kuthangda senpam sing puba yai Kongjang Changsilliba Longmi Singa Atu Matamda Waroisin ama Puraknaba Thasigi Kuntra da Wari Sananaba Kendrana Longmi Singda Baton Tokre Sarkar na Nongna Senkiba Farm Law Ahumbu Yaning da Hongdoktuna Longmi Singna Kongjang Changsinduna Lakibani Handaki Asi Tharaga Sarkar amasung Longmi Singi Marakta Wari Saba Asi Tarulak Subani Kongjang Changsilliba Longmi Singi Union Nipuda Kendrana Wari Sasi Haiduna Baton Thakre Wari Sanaba Aduda Farm Logi Matakta Minimum Support Price Afaba Nungsit amasung Electricity Matangsu Wahong Kya Kanagani Hari Laibag as the COVID-19 nagi naba phabagi chang cha da marphudra manga dasmik nipan ahum yaure hoki bapung kunmai da mioi lising kunmato hena naba phagi masi tharga hojik phawba da naba phaba migi masing lak marphudra taret lising marphuni thoi sure kendra gi haksel mantraloy hai laibag as the hojik active case lak ani lising humudra taret lairi Imphal da ngasi phongma pawse singi maroi paw singi tamak Ngangom Kiran laire Kiran Thagachari Rajesh Imphal da ngasi phongma pawse singda phongnariba maroi paw khara panba tarabadi UK dagi halakkiba mioi ama COVID positive oibagi paw Congress tol lingkhat khibagi chama kunthra taruk suba common thorom pangtokhiba amasung drug case to chenaba mioi ani chahi taramanga fadok pikhibagi paw singa sin haibatai Sangai Express Manipuri da UK dagi halakkiba ama positive oire hain headline tawduna phongli BJP lengakta India maning halle haiba Congress ki wafam amasu pawse sida photo konan phongli Pona Pamda, Central Government na Talkba COVID-19 ki SOP January kuntra matoi pawbu sangdokre ngarang di kuntra nitoi kak hengat ki homputra mari discharge tawki haina ahan headline tawri. INC ki cham kuntra taruk suba foundation de pangtokre miam wahan gadabo oirabadi Union Home Minister state da lakpiragano haiba gaikhang gi wafum pawsi asigi anisub headline tawri. Sana lebakta UK dagi Manipur da halak pami ama COVID positive oiba thangnare COVID ki anauba strand la khangdok naba sample sing Pune da thagadori haina ahan headline tawri wathok oiraba drak ki case ta tung khan mung thangmin lung jau sahi taramangai fadok pikre rape case ta chenaba ma court na mara laire haina lauthok re haba paw amasu pawche sigani shu headline tawri Narol gi thawdang da COVID-19 lakpadagi Indo-Myanmar gi lalol itikta saada nimpu yankai hantarak lebasi hengat hananawa pumnamak na thawdang lomina si haiba Dr. R.K. Ranjan gi wapam ahan bulamai de phongli Isel Express ta Congress na saramba assembly da BJP na phamlaga Congress na kari tawlamlage hangpasi kari haribano haiba Govindas ki wapam na ahan headline tawri Huyalan fawda British na ot naikhiu matawadu amuk hanjilak le haiba gaikhangom gi wapam na ahan headline tawri Landam sigi yalonga sing yokat na honaragani haiba Fisheries Minister Wahengbam Rajesh wafam su pawsia sida phongli Irai bakta pung kunmari asimari COVID na me amata sidre positive case kunthra mathoidagi hendre hana ahan headline tawri Imphal Free Press ta BJP gi N Birena Lusingba coalition government corruption free oiba anobuk chapter amagidamak court na reject tawkraba candidate sing appointment pinaba khanari hana ahan headline tawri Manipur Melda indigenous fishing yokalakani haiba Fisheries Minister gi wafam na headline tawri People's Chronicle da anobo case kuntrama tu thanaki indigo da tonglopo sing report tongna ba haikre haina headline tawri Sangai Express English da NSN ke gi kedar yankai hena Nagaland da overground da thorakre haiba pawn headline tawri Rajesh
Thagachari Kiran, Loisilapura COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa putaruk lapna leiba khucha amadi maimi tarutanan thamba haiba achamba thong ahum asi ngakna chapinaba amuk hana ningsingjari. Aroibada maroiba pau. Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjan hari Bharat amasung Myanmar gi marakta lalon iting makhatana chathanaba January 5 da Yangon da mifam pangthoklagani. Manipura hauji COVID-19 gi active case lising ama chani kuntra mari leiri amasung GST compensation gi awapa sempam sing mention nabagi kendra gi sel tu mantra loina lupa koti lising taruk raja sing da thadokre. Pau loijare.